Tulang nami dison imang giboru nami tersinggung nomor 22 baik damang mga godang na partisi godang 22. Kereta Mio PK35 lawan supaya digeser dulu. Oh no, itu kali. Kereta Mio PK35 lawan supaya digeser dulu ini. Fahisa. Bahisa. Coba. Miro, Bahisa. Miro, porra ka tuja betul lagi. Bayemu. Langsung. Ono bagaimana? Lihat terus lihat terus. Pertikaian